ayo mazi n'ibisubizo ubutayu n'intambara uradusubiza tukumva tuguwe neza. Mana we reka nkuririmbe kuzo wawe Mana we wumva gusenga kwanje urasubiza. Mana wumva nguwe neza. Reka nkuririmbe kuzo twese wumva gusenga kwanje urasubiza. Mana dusubiremwo kamuririmbe kuzo wawe Mana wumva gusenga kwanje urasubiza. Reka nkuririmbe kuzo wawe Mana wumva gusenga kwanje urasubiza. Mana wumva nguwe neza. Ayo mazi ibisubizo by'Uwiteka ubutayu n'intambara uradusubiza tukumva ushimwe Mana. Ayo mazi ibisubizo by'Uwiteka ubutayu n'intambara uradusubiza tukumva tuguwe neza. Ushimwe Mana wimbazwe yanyomeje amavuta y'igiciro yanyuze inguma zose yanyomeje amavuta y'igiciro cyinshi yafutse inguma zose nari mfite. Yanyomoje amavuta y'igiciro yafutse inguma zose nari mfite. Naje ndimuba yanyuze ibambe n'urukundo aranyomora arangiza isuye ingenda. Naje ndimuba urukundo rw'umukiza wamuyemo n'umwijima. Ayiwe nzaganirata
amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose Sajadirimba urukundo rw'umukiza wankuye mu
ubuzima Tajanira Tajanira ta umusaraba Ai Yesu wabereye Mana wabereye Utagiri wabereye Aiwe wabereye yo
ubarikiwe sana.